bambelela kusona ngizobambelela kusona isiphambano ngize ngizuzumqhelewa. Ingoma yami yokuqala le engathi mangiqala ngilida uPhuthemba wangifundisa yona. Igama lami nguBhekani Mncube. Ngokuzalwa ngazalelwa eMatadeni eNyukhasela, and then-ke sikhuliswa ugogo nomkhulu. Kusonto ekhaya, lekudaba ukukhonza nokuhlabelela isuka vele ekhaya vele. Ngakhula-ke umkhulu wami ezama ukusifundisa, kwafumaniseka ukuthi impilo iba nzima. Hayi mina ngase ngiyavolontiya. Ngasiyeka isikolo, ngahamba ngayofuna umsebenzi, ngazofuna umsebenzi eGoli. Uma uselungiseke before ngiyeka isikole umama wami wangithatha wangise eDahagrad la ngaqala khona ukufundisa ukuthi kuno do re mi fa so emculweni ngawufunda kaShabalala. Ngiza nje la eGoli vele sengivele ngiyahlabelela. Inkonzo ezayidumela ngalezo khathi kwakuyikhova kakhulu ezayihlabela kamnandi. Ila ngabona khona uThulani Mbatha, ngabona ubaba uMandoza Mbatha. Inabo abantu abaqala-ke ngababona ukuthi labo baba laba uma beqala ingoma abajahe bazinika isikhathi engomeni. Ibandla langenza ukuthi ngivelele ngigcine sengibona ukuthi impela ngiyakwazi ukuhlabela phambili isilabasha elaliphethe uBaba Manana la eDaveyton. Uma ngabe uBaba Manana engithatha engifaka ngisa kuzo zonke lezi zayo, angibazi abobaba uNdlela, angibazi nalabo obhuti Mjuda angibazi, sengibathola nje endleleni ngithi hawu kanti kukhona abanye abahlabela kanje. Ngashintsha nami ngathi hayi abahamba ubaba uThulani Mbatha noBaba Mandoza nalezi ngoma zabo sengiright la till today. Amen. La iqala khona ke eyami iza khona ngo2012. Ila ngiqala khona ngirecord ialbum ya Igazi lakhe linginqobela. Lapho khona ngafika ngashaya iameni eyasukumisa iSouth Africa yama ngenyawo. eSouth Africa mangithi namhla sizalelwe thina hobuyeye yeye ukhona umntana haleluya yeye ngaqala amen ngayihlobisa amen ukuthi amen kungabi amen nje kodwa amen ikhuluma indaba ixoxa indaba. South Africa yama ngenyawo. Uma ke iSouth Africa semi ngenyawo ngaba nencindezi enkulu ngoba abantu babengazi ukuthi kahle ukuya kwami estudio ngangiyisiwe, mina ngangiye nje ingenahlungu ukuthi kahle uma ngabe urecorda kwenziwani kubhadalwani kwenziwa zonke ngangazi. Ongangokuthi leyo album i-album eyawulimaza kakhulu umoya wami leyo. Yapronyotwa ngendlela ayipronyotwa ngakhona. Kwafumaniseka ukuthi ke uma usupromotile umsebenzi kuba sekuthenini abantu bawufuna umsebenzi waba indlala. Lo okwenza ukuthi ke igroup yethu icrackeke sehlukane. iTSM yaba nesandla ukuthi igroup yethu ihlukane. Okwathi ngokuhamba kwesikhathi bona lama member bela kuyithunya yona iTSM yathatha lama member yayoba recorder elapho kwangenza kwagcwala ukuthi kahle abantu abasihlukanisile yiyo futhi iTSM. Yonke lemisa yonke yami zokuphela. Kuthe ngo2014 ngase ngenza enye album eyayithi njengoba isenza. Le album ngayenza ngokwata ukuthi angeke ngihluleke, yabona ngayenza kanti ke izongishaya ngizohluleka endleleni lokuhlabelela. Abantu fanele bakuqaphele ukuthi ke into uma sihlabelela live akufani noma sewuya estudio. Mawufika lapha estudio uengineer uvela athi umuntu so is out of tune, yabona. Umuntu angangemlande ngokumethemba obukhulu ngeke ngisho igama lakhe kodwa wathi mayefika uengineer wathi ke cha lona kalunga. Athi hawu Nkosi yami ngoba ngithembe yena, wathi cha lona
umshini uyamkhahlela. Senza le album abazondo Zion. Abazonda uZion bazalwane. Le album ke yiyo ke eyenze yaphinde yalithatha igama lami yalibuyisela ku-album number 1 ka igazi lenqobele. Waqala ke wasabalala no music. Kodwa ke kukho konke lokho ne angikafinyeleli njengalamanye ama artists aku gospel akanye mhlambe kumkhakha womculo. Ukuthi ke umculo wami usabalale ugcwale ezizweni zonke. Siqalile siyareheza i-album number 4 ngabhekane King Mncube nezithunywa zikamoya. Angifuni ukuthi ngiqamba amangabazana ngithi lento engiyenzayo akusi business. I-business kufanele ngiphile ngesiphiwo sa uNkulunkulu angiphe sona. Kufanele ngiphile kuso lesiphiwo. Kufanele ngiphilise nabantu ngalesiphiwo uNkulunkulu angiphe sona. So babukele emakhaya. Ngiyanithembisa ukuthi ke le album ezayo ngiyazi ukuthi ke iyoyithinta imimoya yenu nemphefumulweni ngoba injongo yami ukuthi ke kulapheke umuntu ongaphakathi. Ngiyakholwa ukuthi ukuhlabelela kuwukushumayela nakho ngokwakho. Amen 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 amen. Oh, oh, oh.